enema bi ha adwene pa ni kunu free mu a ohwe ne ma no hwe mu ene enema otumu se situation no enye te ma meto makoma so se enema a ekoso idie na se edi se metre me hwe mu metre mu na afi no mene disables eso start say nante otumu se ones oben sa ankofo nyina otumu se problems ewo ho but ya ye wo se hwe no sebe aya ye mayani enko omo meni omo so nam ya ema me hu no omo so problem omo be ye part of me o hwe def no mo a otumu se me wo ho akra no mo abafie sebe omo asunso omo yeah def omo asun ha omo no many disables konam ye chese many deaf the blind omunyina no federation no yeah people with disability yeah disability na kwakwafo na ye president kra wow nti ni nyina ma open afi na eboro me so nti me decide say there bi se sa open nyina anya me de adom me dia na menu aka so se sa de we ye nya me amfa ndom wa untumenye nti e ma me decide there bi sa de se me pe ba bi sononko na metumi ehwe sa nkwara no me wo fi a bon say social welfare for problem no mo de nkwala na breme wo wona say doves for problem with kids no mo de nkwala na breme no ma hwe omo emre ne so ana omo abeje omoko obi kra koja ne ba ewo government hospital owo 3 days no ja no to ye de ne breme me anam tete akwala no family no ebe ka asem no mo je akra ne koye na edi say menya biankasa memo mo atena na okay amomo 2015 and I'm to asase se me pese me sisa bia no okay we'll come to that yeah but the near inspire o ema wo de inspiring pa madam for no and na fe wo ne people with disabilities so nanti na wo mission is me mission ankasa ne say ye be raise sankra ne yatete omo in a way say omo nye isolated from other people ekunafo na meni omo so na ma na omo niema mi hunu bi ni say obu ho a ekobasa na say ayroho no nti na oye depressed omo hia kasa kire. It was one of the things I was doing. Sa disabled people no cry upon the ginger me more no. Cause especially mom with autistic children who obi a as a parent no person dey be pie as a akwess stigma so be the obi so enti se woni sa nipa ne parent kasa ohunu se sa me be yonka achiro. So my mission is for them to also know say sa nkwala no eni so mu yi omo ajaja. That's why they have the uniqueness. Omo ye special enti no bia omo ye special kids omo ye special kids. They have uniqueness in them. As a unhunu sa uniqueness na eni metumi pie firi omumu no mo be ni patitu kwa wokra wa adwen enti ase. That is why I want to form this, and this has been one of the goals ama me hu say eni ma me yina ekonen into your mission then aligning it with your goals and objectives you know etisan yankasa me metumi say with that no ama eni ma bi wo ho a aboa. Let's look at this me pese enkrasa no me shape omo vision na omo vision no so no etumi di omo sibia bia ebe mo akọ omo ani cause omo nim se bia me ye disable na bibi se nti no ana ne parent no awu a waye ofa no ohia nkyerechire saa nipa no ebi wo ho ana na idea wo ho but wo no oboa no with ne vision na wo enlighten na emani konelim ohunu se saa de we nipa ye oka me ho kyerechire me kwan no betumi amama tene meni akora bi namwe na akora no sebe na ne maame mu ni bi enti me ne nante kakra na me ne nante kamitumi se akora ne yakora bi a nyame was special things bi de ma akora no ba na ohia obi ama na straight in vision no ama no Liberty FM. Na sa brena me yes ade no yakora na wonte ase ba ne obenyini ye no de bi ohunu se sa me maame wonni ho a anka niema we no echia ko se. It means the vision no nyame aboa me ema metumi align no manako straight to wherever he wants to be aboa no
We take a delight in doing what you're doing now. Yeah. Because me take a delight. I make us say yeah. Because a quite bebre so no. Me tumi say ade a me ye bia no say enye ope ene a person me ya coming to me ye. Ama wanije. Ay, really. Sometimes they say me da ana me ti okra na me tie nwum bia e very solofula na me su. Ena me hunu nkwala ete sa na ma bisa mo say na de na me ba sesi ekura me hia nkwala bi. Omu ko school. Na de omu ye no wo kwan no so na me ho tete me. I had to stand there, talk to these kids. Na me mo mu se baby omu ko no. Eye nshira yi die no mo ko ntia mo mu mfa ndi agoro. When I see things and I don't talk about it, me. Because they be a me pese obi tu anamun bia me money hunu said the work on a bebuano. I motivate people, I encourage people, and it leads them to the right path. Sana me, nyamiama mi vision. Akoye. Notably, Bribisrum could be a ye for sound kodai and your own kodai be more what me ama more free when someone could do baby. And what you intend doing for them? No dear, ana me nkam boosti. Ana me pese ewiasena nkase hu no mo nkase di ho nkobo. Enkwala matete omo. As a teacher no. Do obey say. The efa me se ma me ne omo atena as a now. Ebiye university. Ebiye secondary school. The last one is see amene ewo kokra ewo SS2. Wow sika. Oh sure, yeah. And it bebre. And it has been one of the a year every year. Say we had you be in me children's party. And it me pa. And I said me kun crass so na mako renew for health insurance cards there. A dear me pa. From your pocket? Yeah. Oko NHIS o money. Without support? No. I will say nyame de domwa no wa ma ho ne ahwakade se minim se this year we na me ya mpempi no teacher ni me pay na enso de na nso me try se me ne nkakra na emre na me set se me yes ade no na metumi aye ena eboa me so metumi achieve but one bibi say untumi nye ni nyina nti sometimes you need the support of others na omotumi aboa. Okay. Inti initiatives bang any projects bang and ubetumi do one say sisu aka say BBC na meye. Meye for this very project and I say BBC ya meye. Me da se pa me bra. Me told land in 2015 no. Sisi anyame adom me see 8 bedrooms. Toilet and bath kesiye. What the year me pesa me ma blind for no se hwi ha. What I mean can the whole Western North. Ye need school for the blind. Wow. Ye ni bi. And for the deaf so ye ni bi. Enti saa bia no me pesa sa ankofo mienu ni enye bi e me de e hona me de omo be start school. Me ma the deaf start wo dwuna ase. But no money location papa enti de bia so omo ti dua ase. Enti na enye very encouraging. Omo doso wa ha pa but omo ni bi omo ko school nti na ema me start sa na manyina said e be ya me de omo any blind any autistic children any orphans no e say nyame adom bia benya baabi aba blind for no ebebe school no mo akofie deaf bebe school no mo akofie autistic children bebe school no mo akofie but orphans there on be stay e because on there oni obia. But the blind dear, obenya baby a sebi. Anopa ne maami dware na or the next sika mama na ku school. Now I start how to use the braille. Ni nyina ye nim se benya homwa akosi da braille no. Ena deaf no so no. Omo de nyame adom me omo start ye. Enti menim so omunya the location ankasa se e ha na afi ye nyina ye ko school a. Eno so be ma omo ani age se de bia no mbe ko school. Na de oye deaf a ne ba ehefie no ohun se da bi cause duro de ni kokuma se ana ba bi ansa na ne ba na ko eye adeso ade mom nti se eba krum ha de a ebe bo om oh me ba no wadware wa ko school opon awaba
at the end of the day obetumi sign language no obi wo ha o e devil kuruma wo hia no nim sign language no because wa anko school no on the na no keka but say okọ school ne de onim sign language no ebeboa ebema western north atumpon ebema sehweman so atumpon nti eno de nyame adom ye sisa adan no ema sesi ahwe a ye sini nyina awi ye do lentil a this ye gu na nyame adom ye boso. Yeah. Nti wo ye we nyina wonko a. Yeah, within 1 year na nyame adom itumi di sisa adan no 1 year from 2023 2024 and 2024 December and you do that level. Obia emma support 2024 December within 1 year and you this is adan anyway. But baby you do the adding ti be here say my support. Be here support. Yeah. Support in what context? And no say obi once ye si dan enti dan ho kadie bia ye be here sika na person de man a ebeboa ye ade a di si dan bia obetumi de amaye o person oteso cement man iron rods ade a person oto bia ebeboa ye. For now ye kan kwada wo mo ho no ma wo mo enya baabi nko school wo nya baabi ntina ne sa nyama na wo nkwada ba. For now me to me keep wo me fie fi say me me fie but say social welfare nya case not the nabrem na ma keep no for some time no so you've kept like yes. How many? When the more records o mo de move for nyina abere me more records. Yeah, many doves in social welfare in hand in hand. Omo de omo ba in partnership. Yeah. Do they pay anything? Oh, no dear. So we are akwala de so omo bre pampers a omo de bebre o. So what I say, but munim say your penny adwuma we no. Nti omo do mba sana omo de die bu ne sa na na. You take care of yourself. I take care of it. And kaya so eye blessings bi a me ka sikasem a problem but emu nhira no so do so. Yeah, blessings no. But sika no uhia. Ye hia sika ne pa. Because ye nyina sika. Eno de no kre sika. But ubende. Woni obia ni partnership or omoboa in doing what you do? No. Me recently na me ko visit me two kwan kakra me visit baby ba kakra. Eno na me kunya friends or two bia. Omo hu adwuma me ye no. Omo ani so. Omo say oh, Julie, ye ba beboa. But for now de me hwede me am mine Western North any sefi. So within the context of Sefi Western North, obia emba into partnership with No. Eno na ye besre se Sefi man ni mu mpanimfo nyina se omomboa ye. Na baby dining pempen so aduru no. Obubetumi aka se ne ya Julu dan kra mafa. Mi si atoa so amam. Kebe me de pa. Notable nkwala obetumi akire se akwala we makwada for people to know of what you me body na. Oh no, say we dey anya dey on credit ono ankasa bo na sehwiman nyina bo aya na eye manage ma ho aso but aya na me pese de bia ni okay se dodo na anim Mandem Yonpic ne maame eneme onyame mo ha se hwi had ye dodo na anim Kwaku Samson dodo oye immigration yeah me ana metete no ade ni ko immigration na nyame adom ono abeka kire se ne maame oye bibi na okache ne maame se onya obeye otwa photo no de beto baby a ne maame o se o posti o se maame akan de me posti menka na menka mbusti ba ni nyina mu eye ono nko a ekra ma hwom bebre but we dey for Mandem enye. Wow. Yeah. So how do you feel seeing him? Me ba no. I just me see him cry no. Me de radia simpempen so de nedru.
every say oya akora na swomre na de bia no otiasem e na wo tete akora na onyinya gidie wo mu a eboawo fi say free bra me ne tena ya besi nne no a me fa ne se ba a na busu nyina de ne ma me se ba me so me fa ne se ba no bra kwasi akora we yi akora bia me special man no so ye special mama me special man no so ye special mama otie masem na me kan me say enra say nkofo ko Facebook I say we're posting a new picture be not a suit yeah which I was man show me new picture my picture me the beto e da say et say na me say efe papa oye bibia o say man say obe releasing you na ohia na ma me blessing as obe release bia ohia na ma me blessing eno de me ba no obekọ ha obeka che o say jere me ka che ma me a week ansa na mako sana me ba netie and it a shaming cry bebre fi say wa ma me sense from and o make me proud baby obeko bia and no cry count na san shaming cry mo and no so shaming cry pa and medanya me ase wa ba mabu e won ya wo ye mu da debida challenges e wo mti say challenges ne de Bible eba Mandem in particular and ma mi hunu challenges ne kese but nyame ama enhira bam me kai emre bi kaya na yada ti wana me bana bawura mi dem na niema na echesi me ba ono no ma ono no jinja me ma me sua se de esi bompa ye sa me ba no na nyame ti ase eto de bi ne de akwara bi brewa akwara wo ba ufie ho no wunnim honhoma wo de wura ufie ho na se sa akwara ne ba ufie ho a enye small battle me kai to mo kofa akwara bi efiri dwina ase no ne na mo keke small boy bi omo de ne bre me for 2 weeks na ne nyina mu no e ma wusua ene ma wutumi gina yie to face whatever is coming is one of the battles and nipa hu wa outside so a ano mu hu ni se sa word ndi omu yusupa se wanya wo bi na wo de wo hu de wo mfa skanye e na wo hwe afoforo but ana me pese me ka kire nipa nyina se eto da bia na yare bi bebo eto da bia na problem bi beba ebia na wo papa ye bi nti na enwe twaje enti nhyira wo mam enhyira wo de ye bia mu guys me twa me ho wo ha kakra tu kwan kakra na de si mabra bomudin 1 year no me hunu se eye papa ye bia me ye no na nyame de atua ho ka ama me within 1 year no nanka bisa ho se kas within 1 year metumi esisa 8 bedrooms toilet and bath kitchen no come to me eye papa ye bi eye adoye bi enti ma wutu nansi ba bia enhire de akire nipa antiase obeka ne obehunu ne se but me a me wom no me hu ne se papa ye ede maduduru ba bi na menim se nyame de mbeko ba bi akese so pa future plans and anything. Future plans. Mr. Rade say Oma sehwinye kese. Western North enye kese. Na eye kese no. Erade ma wonwa want enie baby ase wo giving mu no. Omonti ase wo sehwi asase so. Na omuntumi nya adoye enye se bia wo be ya amame. But yentumi mo sehwiman e mane nkodenem. Me plan no. Me nya de ma me ho. Me pema ye nyina. Me bompa ese sehwiman enko nanim. Na sehwiman sua giving. Na ye hunu nhyira ewo omamu. Na ade bia esi obi akoma so opeso ye boa sehwiman no. Enhwe wunu bi owo nchen. Ena enka se menue we nti menye bibi dabi. Ye de wo ye bia kwa enhwe wachi ye ko. Because wunni memra enhyira ne beba ho.
is one of the things that a woman to them. Say they be a wo yard ya men show be ye the opesa way no. A bed in there by ye. There is victory at the end of the tunnel. Sadi and a woman to them. What say pese sa orphanage home na we see no. Amount for mayor wo Sure. When you told me about this, yes, I am saying this on there because you are a sister. Yeah. Yes. And even yesterday night we spoke on phone, and I was telling you it was more or less like say may discourage you, but not yet discouraging because I know where we are and I know where we come from. Yeah. And within our enclave, going to people and as more or less soliciting something from them for fun and all that, it is something else. A breakfast no crap. I am bisa me ho say aden. Obi wo ho na ote won campo se wuye bibia. Ono anka ne pem, mumfra so masi mame. Matene nka se wo ye bibi sei. Me pese me boa no. Dabi. Opese wo besumpa ne chew. Yes. Ba ne refi se de wo ya ma woni nyina no so nhira wo ma no. De wo ya ma woni nyina. Ne refi hu se brakwesi empanimfo wo kro we mu pa. Bebre na nim. Enra me kohia panimu bi. Na asem o ka cho se minim se wo yes ade I was shocked. O se minim se wo si orphanage home. Oh, enti onim ena se on frɛ me se fia mate se wo ye bibi se o beje mmoa we. But I pray se erade masahwi ye nyina ye ntiase e wo mamu. Nyame ma ye nhunu enhyira e wo mu. Na ye nyina ye mmoa masahwi man enkonanim. Ade awo ye. Yeah. Ade awo ye not for yourself. Debi. But when you say me see die ma me ho. Won see die ma. Debi. Me wa asase ba me see die. Na wo see die ma nyanka. Yes. Me see die ma me ho. Na wo see die ma nyanka. Yeah. Me see die ma me ho. Me wa me nan fofo o mo asi die. Ba me see die. By da ma si no me de ma nyanka. Yeah. Me see die ma me ho. Me see die. And I will see that yeah. And because for which the support and so no. Hello. It's not coming from anywhere. Yeah, yourself. Utimi who say BBC nanka. Senka young lady me won't cry and come to scan come de danda me home. Yeah. And then come baby, so how do you take care of your children as well? I do me yeah. Because you have how many? Me will be brave. Me dem income me number of kids too. Me will be brave. Me wa my sister back home. Your friend Gina. On the last mo beka efia. Efia de jayo. Ono de bia kanya mi nhira nko ama no no mpehwe. Na asemo beka chewa. And I'm so proud de bia o Gina ba bia. Asemo ka kire nkofo no. Efia de on de efia o de kanya mi nhira na efia de. And I'm so proud say ohun ne say me pe ahunya de. Sa na my sister no hu me. Ozi efia de on de that no can because she sees say me yobi a me mpra de ma me ho me ne ko ba bi obeka cho say efia de. So notably a woman say you want everyone to come to your aid. Yeah. But if we have some people within this enclave or vicinity that you are to mention, say, I want this person to help me, I want this person to help me, I want this person to help me. Who are the people that like you be calling to help you in what you're doing? I know they make us a young friend. Yeah, but if you have somebody in mind that you want to call. And then can make us say she may na moi. Okay. The ma make us and say brakwesi. The obesusu say obema 1 million. Ma. The wunsusu no obema 1 million. Okay. Enti de bia no never underestimate people. Sure. The obebo ni din kese no. Also you will be hot or manasi o but oni bi. Enti de owo no or the bema one the little. But the obebre no. Obeka se ebi kro no obema o kese. Okokora ebia omma. Enti mi mom de in giving me. Okay. In giving me.
in giving me. Go Belem. What is that? Adam. Long time. I did. I know you did. I'm going to Ghpage in Halle. I see. Na if wooding or the wooding can as to how you've been supportive or near all what can you tell me about this very project? Is so Project is a very important project. If it is in initial, because me in person no problem. My problem was autism child. But if you me ban say or any dia, it is a boama we see bibi sa ma yen mana. I see it as a nice project over here. Inti ebe se we mind said the one mo bia ya modin because him said to said your kan no. Bu ha na de ani susu nkrofo bi but san nkrofo no ntumi mwa said de wan woni bi because we Bible man na kunani ba na woni bi. The owo nyina no de mai na nyame so hira no. Nti yen kase problem ayen so ye hu ne sese before me kase se before obi ma obi ade na ye ne yakakra. The efe ye no nkrofo nim se bi ono wanya ne ho na o hwe nkrofo ma. Ba mi so mi hu ne se otu kwan kakra no. Nhira na nkrofo de hira na abeboa no. Emo atumi a survive obi man so. Emo de aba. Nti say before we emo so me peja. Emo ma ye sun na ye boka ile man. Na ohra ye bosie nyi sun. Na say we met to because ye was school to say orphanage school. See me per school de be banako. He's getting to 19 years. This me dware no. This me ni bibia. Nti se bi wo ha, senka I wouldn't travel all the way to Kumasi or Accra. yes. Nti santi no. Ye nyina beboa. Nti wa wote ye nka no wonso omeboa. Na aniswade hu aminu no wo no. Abem. Thank you. Yeah, if but senior Gina Ekano. Ebia obi pese oboa. Nia mu ye. Is there a number or na bibisa or honma which me so you can do this momo line bi or ana mebra eno de momo line obua obeka so me boa but ebia me wo sika na me de eboa sika no betumi de amaye momo line obi ka so o cement obi be ma mo anwea ne sa ne mana me da se baby aye wokra enye say yiniko on viali. Okay. Adiemra Newtown. Heaven View Hotel. Menene ne share wall. Heaven View Hotel. So I know this me Heaven Touch Foundation. Wow. Heaven View Hotel. Menene a share wall. Intuba Adiemra Newtown. And also a kwan ewo ho. Inti se wa loadu cement car kra ahwea car gravel so the opese oye bia no. Wo di duru anim ho na. Wo hwie gu ha. Cause masase no kwan ho. Ye si no kwan ho a. Enti uduru ane wo hwie ya na egu. Enti de opese o maye cement, de opese o maye ahwea bibi opese o maye bia. So opese ofra, de opese ofre nko. Ena de opese o sendis kaso number nko. Na de opese o maye bibi through momo no. Momo number ni 055 30 50 954 momo nkasa dinde Heaven's Touch Foundation and wo send na enye Heaven's Touch Foundation don't send okay bo se edin Heaven's Touch ne ba beguso sa momo number na mesensisu 055 30 50 954 a Heaven's Touch Foundation. Okay. And I say ebi opese o frankasa na woni ye din koma obefre wo de Madam Efe obi ani Madam Efe se wo mumpe bi so wo de frɛ kayaso na nkasa ye ne din komoi minu ya be ma no se woni ma na chiri bensia eneme kayaso na chiri bensia eneme nti minu no wanyini pa nti se wo de wo hwehwɛ me baabi na wo humi a Felibeti na kasa wo hwehwɛ kayaso. That's right. Wo hwehwɛ kayaso a
Ozikaya so unia ba na o si nyanka fie no me pese me boa no ene o yesu kra na afre so a frɛ fasim ka kyerɛ no enu anu mamuti mu fra Ozikaya so unia ba ne number me re fie o de bema wo na wasende ewo 0553050954 eno ye Heavens Touch Foundation ye mumu number no so opese o ma ya hwea bibia so aye wo ade emra new ye ne Heaven View Hotel ene share wo na betumi akohwia ahwea gu ho obema bibia obema ye bia opese obesi dan ne kora ewie ma sese ye si 8 bedrooms na ewie akase ye begu lentil ne ya afena de aka ne dɔɔso pa enti di obia opese osi ma ye kora awie a ye begye atum obetumi aba abesi amaye enti krakra wo sorry no kasabe asembe na de beja wo mo tie ansa makọ gina o de beka nyina ne se ye hia mwa se hwiman ensom na de ebe enye efe ne nabusuanko se hwiman dia western north ye nyina aye dia se de be ya ye nuamo a omo ye deaf omo ye blind autistic children ene orphans nyina benya bia bi na wanka se de bia metifie o ko school betumi akọ school ho edi se ebi enne na obeka se akra bi anye orphan ofie but abrabo yenim de besi ebetumi ato obi a enye obi a ne pese ne maame ne papa emfiri mu ebi na ato obi nti ye besere se hwiman nyina emmoa se wo ye panin bi so na uhia ne ye brewa envelope yesrew mboaye yesrew momoaye omomoaye pa na yentumi ye de ye medase jona kakra be na odi jaye ye meka di se ne minua na kan se hwi e mama ye so nche pa aboa ye there be ala ya so ye ma mo ya ho ngran Kumasi other places tie fa be ko school for the deaf, school for the blind and other things e wa ko so be sibi nti ye wo so ye boa ma ye le ma ni sia okoboka ye bodin because ye le such children in our homes bobengo school. We have a lot of these children in our homes. Nti se ye boka ma be sia ye kora koboka ma golan mo kusu konyanka akotena na wanye bed wa ma wo ma men onko haropo because e be sibie ye mafamai ma hobra ha me wa har me papa ha ka pin hobra ngo ho because olobie bo ne anyo ba ke sala ngura ngo to atin pongoli 2 days because e di a nwa yo ne ama wo ibiale ije chichile all these things nati ye elie mane ofo atwe won so chai opecho boka ye bo ye ma mo so tibie no nti obiala boka na ye boka yi ma wo ye bo opecho ye ye dem ase Jena medawase efense we no a non-profit organization non-profit and the say government enyo no dia a non-profit nti chese obi be say wonka se ye tuaka ana ye voluntary etu ho anche adwuma eno na nipa nim se bia obi tua woka obi antua woka voluntary medase azeda enko ema kofaba